Po kaya kayungan. Kanitin ba nalamisa, yabe talaking kaya katamang panalangin, ding kapasalamatan ng balayaning may papastol, lalong-lalo na ri, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Edsel and Annalisa Villapando, Alexandria Teres Rivera, Gina Capili, Julius Ray and Christine Pineda, Gloria Matic, Alicia Samya, Lilia Layug, Eduardo and Frida Gomez, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dolly Kanda, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Stores, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Regia May Tuazon. Para king makapasubaling kaya doon ng dari, Mamerto and Sinya Dizon, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, King Aldoque Baitan Dari, Gianna Teas Ramos, Rain Sibug, Jovelyn Mercado, at King Malagwang Kapaldan ng Dari, Renato Pagku, Rosita Malang, Rosie Gopez, Janet Jacinto, Dream Libunao, at King Kaladwadari among Bong Gopez, among Mar Miranda, King first death anniversary ng Gregorio Gonzales, Kaladwada naman di Fatima, Mark Christian, Gregorio Jr., Benedicto, Pandio, Rolando, Natividad, Angel, Eleuterio, Dominga, Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Segundo, Sabel, Manuel Senior, Milagros, Asuncion, Jonicia, Homer, Honorato, Kiara Joy, Antonio, Florentino, Remedios, Dalisay, Danilo, Ustino, Delfina, Hilarion, Chodoro, Onofre, Faustina, at ding sablang mayago na biya. Anting meto nga pamilya, makiabi, tapu kindali, tapamuklat.
tigmeto nga pamilya, makatipon tamo king lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing kapayapan, ing lugod, at ing kasalpantayanan, ay pagkalob ning Diyos igpa, at ning Ginong Heso Kristo, mantabe sanang parati kaya kayungan. At kaya kan timurin. Arapanan ning Diyos, alipan tangan. Anting alipan, na anuman ing atyo kaya katamo, regalong tinggap. Grasyangan. Etamo pa ngayon tuliran. At uling grasyangan, dapat pasalamatan. Ing banalamisa, yeng kaya katamong kapasalamatan, kareting grasya. Nya bata mong maging karapat dapat makisulo, kindulang ning Ginoo. Sadya tala rin kaya katang sarili, at anyawaran tamo yung lunos at pakalulo, ning kaya katamong igpa. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi, aminan ko. Kin Diyos ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, imi kasala kong bina, king pamisip pang mga mano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulin nito'y panigapuko kang na Maryang Kaplan Mambirhen, karin sablang anghel ang po ang banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayan tuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos, sa lubos mayupaya at alanganga, ing degolan ning lugod mo, lalagpos palak, king pangayin tuliran at pagnasan ning panalangin mi. Itugtog mo ke kami ing pakalolo mo, patawaran mo ing kasalanan, ababye takot karing konsensya mi. At pagkalumuke kami ring kalam, emiman apangahasan adwan. Itiyadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyam pon magari kambe mo, king kametungan ning banal espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Habakuk. O Ginoo, ang gakapilan ko kaya kaklis pasawop keka, bayo mo ko pakiramdaman. At ikulisak ko karing balugbog mo, alipitan da ko. At ika mo ko liligtas. Bakit patanggal mo kako ing balakit a dapat, ampon makalawe, nakamo kabod, kabang mararapat ing kabangisan. Kapaniran, ampon katampalasanan, ing sablang atatangalan ko. Pawang pamisong galitan, ing mararapat. Susulong ing pamipagkamwa. Ing ginukanita, peki batana ko at nga nang sinabi. Isulat mo yung ngakakit mo king pamipatilip. Ampon idukit mo karing tapyas sa bato, banmayan abasa. Antining ing pepatilip kong iti, keka matupad mo, king sarili ng panahon. Maligaya ya naman king sarili ng pangatupad, iti eya mi palaraman. Nung bala mo malambat, eya mi papaltutu, manaya kamo, uling datang ampon datang alang sala, ing pangapaltutuna. At antikeni ing amanong babiena. Lawan mo, nung makanano yang magluat abye, ing tawong malinis sa pilubluban. Samantalang ing tawong banal, magluidya, mibiebeya agpang, king katapataning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalit apakibat. Sana makiramdam kayo ngeni, eyula kakabat ding pusoyo. Sana makiramdam kayo ngeni, eyula kakabat din pusoyo. Meko keni, matula tayong purian ning Ginoo. Ikulyo tamo ing kapurian king kutan ing kaligtasan tamo. Lumapit tamo kaya, mitmong kapasalamatan. Masaya tamong midalit salmo kaya. Sana makiramdam kayo ngeni, eyula kakabat din pusoyo. Malunos tamo kilob, duko tamo at siklawod kingarapana. Siklawod tamo kingarapaning Ginoo, akekatamo ginawa. Uling niya ing Diyos tamo, at itamo ing balen apapastulana. Itamo ing kawan at tatayrana. Sana makiramdam kayo ngeni, eyula kakabat din pusoyo. Sana makiramdam kayo ngeni kaya, nga nang sasabi, eyula kakabat ding pusoyo, antimoing depatan yu karin meriba, antimoing karin king disyerto, kanitang aldo karin masa. Anong no, ding pipumpunan nyo, inamunan dako at pinyubukan. Bistaman, tengalanda ing kakong depatan. Sana makiramdam kayo ngeni, eyula kakabat din pusoyo. Pamamasang ibat king kadwa ng sulat San Pablo,
kang Timoteo. Uli nito, pag nakakukeka, ing papanatilyan mong milalablab, itang kalam apig kalub ning Diyos keka, kanitang timpakula king buntok mo, ring gamat mo. Ing pigkalub ning Diyos keka tamo, eya espiritu ning pangam mataloti, nune espiritu nening kayupayan, lugod at pamamigil king sarili. Inya, emusukat pikakarine ing munye patutuking Ginoo. Ni emo ko sana pikakarine ngening ako makasukul ko alang-alang kaya. Bagkus, kambe ko, gampanan mo ing dake mo king kasakitan alang-alang king mayap abalita. Manalig king sika na napagkalub ning Diyos. Tuntun kang miyamasamas king mayap a doktrinang tiru kukweka. At tiya inggawan mong uliran, king pamanatili mo king kasalpantayanan at lugod, kimtantamo king pangayagom tamo kang Kristo Jesus. Mi pagkatiwalan kang mingat king metong nga baget tutungmal. Ingatan mo sana iti, king kapamilatan ning saop, ning banal ay espiritu, makasaop ke katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita. Ing amano ning Diyos manatili kapilanman, yapin ing mayap abalitang mi panaral ke kayo. Ing Ginoo mantabay ake kayungan, At kaya kaan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ngara ring apostol ning Ginoo, dagdagan mo ingke kaming kasalpantayanan, at pekibat ning Ginoo karela. Nung atin kong kasalpantayanan, akasing dagol na hamuman ning butol mustasa, asabiyo kaniting dutong asikamoro, mabagot ka at ialis mo ingke kang sarili king dayat malat, mamintuya ke kayo. Ipalageta mong atin kong metong nga ipos asasarol o magpastol tupa. Nung muli neng ibat king marangle, sabyan yuwari kaya, may keni at mga naka. Agyang makanano, eyo sabyan ita. Nune, isadya mo kong apunan, kay bat miblas ka, at silbyan mo ko kabang mamangan ko.
kay bat nanita sa kanakamangan. Pasalamatan niya wari ing ipos, uling ti parana ing inutos mo kaya. Makanyan mo naman kaya kayo. Nung arapat yun na, ing sablang inutos ko na kaya kayo. Sabyan yo, mistula kami mong ipos, tinupad kami mo, king kekeng katungkulan. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa abak po, kaya kayo nga. Potang buri yung pamintuan ako ning meto nga tao, ating peka mabilis sa paralan. Muna, suhulan me, dinan men pabuya. Bogard, may kinina sagle, sali ka sagling bagok kintindahan. Nung nakasikaso, oy ning 20 pesos. Talakad ding mabilis, muntane ang tagintindahan. Uling atin yang suhol, atin yang pabuya, reward. Ingkadwang paralan, Bogard, may kinina sagle, sali kang bagok kintindahan. Nakasikaso, sabyan mo kaya, nung ka maminto, paruminggo ka nga lang cellphone. Oy ta, mabilis na kantang maminto. Uling, tatakot siyang may parusan. Punishment, parusa. King psychology, ngawas da kareni, reinforcement. Pabuya o parusa. Suhol o pamamatakot. Ingkutang, applicable la rin. King meto nga yalipan. Sabi mo kay ngalipan, di nanda kang pabuya, maminto kasa. Sabi mo kay ngaluipan, pamatakutan me. Pag may minto kaya ka, applicable ya, aliya. Uling, ingalipan, makadipendi keng takot ning parusa, ampon king regalo at tanggapana. Nga na ning ginuging ebanghelyo, potang harapat yun na, ing sablang parapat ko kaya kayo. Ing sablang inutos ko kaya kayo. Sabyan nyo king kaya ko ang sarili, mistula kami mong ipos. Tinupad kami mo king kekeng katungkulan. Nantuturunan ning Ginoo, karen kayang apostol ang pon disipulo. Tuturunan la king ustong kamalayan, ustong panlalawe. Tungkol king karelang sarili, ampon king karelang misyon. King karelang dapat daptan. Inaos na lang ng ginureng disipulo, rening apostoles, anting empleyado. Nune, anting alipan. Nanong pamiyaliwa, ning empleyado, king alipan. Tane po kasi makain nga intindihan ng alipan ngayon, uling ala ng alipan, po. Pero kanita, pag sinabi mong alipan, seli na ka ning kaya kang Panginoon, obligadong sweldoan na ka. Nahano man ning pagawa na kaya ka, apagawa na. Nahano man ning buri ng gawan kaya ka, agawa na. Nakakailangan dinan pabuya, nakamang kailangan pamatakutan. Uling dapat kang maminto. Uling, kaya ka. Pibandyana ka. You are a property of your master. Anyapin, nano yung pamiyaliwa na ning empleyado, kingalipan. Ing empleyado, syempre, mga intulid yang sweldo. Megobra ka, migpagal ka, pipawasan mo, binye mo yung oras mo. Dapat ating kang sweldo. Pero yung alipan, susweldoan. Na anuman ing kayang tanggapan, iba't king kayang Panginoon, regalo at tinggap. Nyapin,
An employee deserves a salary. A servant relies on the goodness of the master, the generosity of the master. Ing relasyon ng empleyado at amo, manalumpakan king sweldo. Pero ing relasyon ng alipan at Panginoon, manalumpakan king ganaka at kayapan. Nano man ing pigkalob ng Panginoon king alipan, sweldo nune, regalo. At nung regalo, nano man tinggap mo, nung regalo ya, dapat yang pasalamatan. Nung alipan ka, kamangain tulid king nanuman. You cannot demand anything from your master. You don't deserve anything from your master. Kamangain tulid nanuman. Uling alipan ka. Nung di na nakaningke kang Panginoon, regalo ita, sweldo. At nung tinanggap kang regalo, dapat mo ing pasalamat ka. Nyaw ining punto, pakamala na katamong alipan ning Ginoo. Anting alipan, alatang pangaintuliran. Anting pakamalan, babyena ing sabla, kaya katamongan. Babyena ing sabla ng kayatinan, kaya katamo. We are God's beloved servants. As servants, God does not owe us anything. But as beloved, God gives us everything. Nagkasakit, isipan nga nini. Uling kimpanahon tamo, we have incentivized everything. Tambala mo, dapat paggewa ko ini ating kapalit. Dapat pag ing serbisyo ko atin ngang kapalit. Asting kasakit, isipan ka ring aliwa. Because we have incentive for everything. Pero dakal pang bagay king biyata mo, inge mo di ng presyo. Inge mo kwenta, inge mo di ng alaga. Halimbawa, manyawad jawaring bayad, ing mayap apengari, king pamagparagol ng mayap king kayang anak. Ikayo po nung mayap kong pengari, sabi yu kayang anak yu, tong, nang, pag-aral da kang mayap, paragol da kang masalese, ngening manin tuna na ka, mamayad na ka, nga mo. Nung sabyan mo ito, kamayap, apengari. Manayayawaring kapasalamatan, ing mayap ay empleyado, nung gewa ng masalese, ing obra na. Pakibat, siyempre aliya, gewa mo ing obra mo. Dapat yawaring i-post in social media, bayang tanggap kapurian ing maya pa kapitan, maya pa pari, maya pa mestra, maya pa tao. Aliya. Inya pong Webes Bengi, pegisabyang ko tunggal-tunggal reng EMTC. Po. May pakirot ko kasi ating karela, 20 years na la, 30 years na la, 41 years na lang mag-EMDC. Lawen nyo na lang mo po itsura, no nino rengaman mang kuken. Po. No nino yung 41 years ng EMDC. Ako po 15 years ko pampari. Mas makaba pa yung karelang kasuywan kin Santa Iglesia. Kabang pakisabyan ko laisipan ko, pota kayang akit da na yung Ginoo, apag maragul da king Ginoo. Ginoo, 40 years ko pong EMDC. Ginoo, sinuyo ko po. Lektor ko geng pisamban, 30 years, Ginoo. Sabi tamo'y taking Ginoo, alita mo man. Tama na pag maragul kayo, yung kaya katamong banwang kasuywan. Bakit? Uling alipan tamo, tamo empleyado. Anting alipan, tama nga intulid sweldo. Nano man ingatin tamo, regalong tinggap. Nya nung halimbawa, gewa mong mayaping obra mo, salamatan da ka, bonus na ita. Gewa mong mayaping obra mo, may pansin ka, bonus na ita. Gewa mong masalesing obra mo, butanan da ka, bonus na ita. Nga naning meto nga writer, to be a saint
is to be motivated by gratitude, nothing more, nothing less. What does it mean to be motivated by gratitude? Potanging gagawa kong mayap, bahan mi pala ko. Nune, uling mi pala ko, niya gagawa kong mayap. At inyang pamialiwayta, gagawa kong mayap, bahan mi pala ko. Manaya kang reward. Manaya kang ablas, niya gagawa kang mayap. Pero yung netong mas masanting niya, uling mi pala ko, niya gagawa kong mayap. Burinan sabyan, ablasanan mo itang mayap, aminuna mo ng tinggap. Susuklian mo itang grasyang minuna mo ng tikman. To be a saint is to be motivated by gratitude. Nothing more, nothing less. Arapanan ng Ginoo, pakamalan tamong alipan. Anting alipan, alatang pangaintuliran. Anting pakamalan, babyena, ing sablanang kayatinan. Ing nanumang tinggap, ning susuyong disipulo, o mayap aalipan, sweldo, nune, regalo. Dapat niya salamat. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpanglubos mayupaya, linalang ang banuang pong yato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong ginuta mo. Pengagli king upaya ni Banal Espiritu, mibait kanwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pako king krus, metet, mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, paypagta siya banwa, makaluklok ko na ng Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bamukum karmabiyempo menga mate, sasalpantay ko kim Banal Espiritu, kim banal na kapulungan katolika, kim pamisamak din banal, kim pangapatawad na rin kasalanan, kim pangasburang mering mete, at kim biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, kambening, mitmong tiwala, kasalpantayanan king Diyos, para karing danop at pamangailangan ning kekatang yato at ning balayan ning Diyos. Natamong manalangin, Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king sagiwa at malalam a kasalpantayanan, agagawa kay katamong balayan ning Diyos. Lalawe king sablang dapat tamo, king sala ning mensay at biyen ng Yesus. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king matenakan a kasalpantayanan, ay tatakot marap king dewakan ning kayalan katoliran at diskriminasyon king kay katang yato. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king metong amalugod at mapamakalulong kasalpantayanan, ababye pansin kay katamo, karing kaplas at pamangailangan ding darano, ding kapus palad, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king matatag a kasalpantayanan at sumawop kay katamong mipawi, karing sablang duda at mangailangan at papanatili kay katamong magdulap, king kaburyan at tangka ning Diyos, agyamang potang mabayat ing kalibena, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para karing mapagkumbabang kasalpantayanan, akikilala, king kasalpantayanan,
mismo metong yang karakalam ay bat king Diyos, at pasakit para karing mayap dang dapat, ding kaparatang tao kay katamo. Manalangin ta, king Ginoo. Genu, pagkalban mo keng matibe kasalpantayanan. Para karing susuyong kasalpantayanan, ang magkasakit, king ikakayap ning komunidad, at magkapilit, misan metong, karing tao, king matibe ng buklod ning pamidakayanan at pamirakayanan. Manalangin ta, king Ginoo. Genu, pagkalban mo keng matibe kasalpantayanan. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamo, at iyuli no sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin ta, king Ginoo. Genu, pagkalban mo keng matibe kasalpantayanan. Ngeni, adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Kambeda rin kaya katang sariling kapagnasan. Anyawaran tamo king Ginoo, ing pagkalaman na katamong pusong mapagpasalamat. Lupa niya naman ing matibe kasalpantayanan, ing kapasalamatan. Karing sablang kalam akya katang tinggap, tatanggapan, anting sweldo, nune regalo. O malugod na Diyos, kaya ke sasalpantaya at kaya ke magtiwala, kaya kami manalig, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupain totoo. Tanggapan niya sa aning ginoy tindawang karinggamat mo, king kapurit ang pangikaligayan ni Lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, tanggapan may iting sakripisyong inutos mong gampanan mi, at king kapamilatan daring banal a misteryo, agagampanan mi, king kapanyamban keka, pamatampa mo kaming kapnuan ganap, king kabanalan abubunga ning pamanatbus mo. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabay ake kayungan, At kaya ka antimorin, itasyula ring puso yo. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos. Ing puryan at pasalamatan da ka kapilan man at no karin man. O Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat king maragul a pakalulo mo, liguran meng tutuing yato. Ang gana king tinubod me kaya kaming metong at alapangabos. Biryan mo ing miwangis siya kaya kami king sablang bage, subali mo king kasalanan. Bamo ping akwang aluguran kaya kami, itang sadya mo ng liguran king anak mo. Ngining king kapamintuan na keka, mga intulid kaming pasibayo karing kalam mo, kalam abinating mi, king pamikasalang pamaminto. Ulinita o Ginoo pupuryanda ka, kambeding sablang anghel ampon banal ning banwa, daralit kami, ngaming ang pupuri. Ika pining banalo ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimoing titipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanala nala, at parakya kami, gawa na lang katawan, at daya ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyen na kimpamaylasat kamatayan, kinwana yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne at binyene karing kayan disipulo at ngana, kwananye iti, ikongan at kananye, itiyaing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwanay kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyanay kalis karing kayan disipulo at ngana.
Kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para ke kayot para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ang pompang manyubli ng mebye. Daraon miyakeka, iting tinapin imbye, ating kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, pansumuyo keka. Ikaming ansa ng misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala espiritu. Ganakan me o igpa, imbanala kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo, kaya kaming Papa, Florentino at Pasiano, din kaya kaming obispo, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatad ming matudtud na king kapayapan, tanggapan mo sana king kekang kayaryan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburyan kay kabaning panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, igpang mayupayan tuto, kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Lumapit tangen ni kingig pa, anting empleyado, anting alipan. Manyawad king grasyang kailangan tamo king aldo-aldo, anting sweldo, regalo, king panalangin tiro ng ginutang Jesu-Kristo, kaya katam. Samban yang lagyu
kami, ingaldongeni, at ipatawad mo ke kami, ring salami ka, anting pamamatawad mi, aling ni kasala ke kami, emo ke ipay, saul king tukso, nune ikabusking maro. Ikabus mo kami king sablang marok o Ginoo, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kami kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo pa yan, amponing ligaya, manggamang king alangang. O Diyos, sa igpami ing ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan me ampon bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapaan ng Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimorin. Dake tayo king masayang paralan ng kapayapaan ng Kristo, king balametong kapayapaan kaya kayongan po. This meeting of this body and blood of Christ, your salvation to those who are saved. Nyo ing ginutang Jesucristo, ing Panginuan, ang mga intulid, king kekatang kasuyuan. Mapalad tamo'y tamong ausanan tanggap, king kayang katawan. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayan ng kuking at yuka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, mahigit kin sablang bage, at pag nasangkuin tanggapan da ka. Dapat pauli na ningin, penandit, era kaya tanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko keka. Emo sana'y pahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, manatili kami sanang masese at mipasiknangan kaniting sakramentong tinggap mi, ba kaming lalong miwangis at miyagom kang Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapa po. O ini po yung mumunang Domingo, ning bula ning Oktubre, nya pasibayo, atin tampong second collection para karing kaya katang magpari, at para karing kaya katamong katikista, king parokya, dakal pon dakala salamat, king kaya kong saup, karing kaya katang mag-aral seminaryo, at karing liyubog, karing kaya katang kayanakan. Ngini mo naman pong bula ning Oktubre, tatanggap na kaya pong aplikanti, karing kaya katamong scholar, king parokya, kumana kayo mo pong form, detang interesado, king opisina, buong bula na po ning Oktubre, siyempre po yan naman balang mag-apply, matanggap, ulim pong screenan la pa, king Nobyembre, kakatok ko po, pilubluban kareng kaya katamong parokyano sa bisang sumaop, kareng kaya katamong bisang mag-aral, magkasakit kinbye. So nanuman po ngayang pang yun, nang bisa ko pong mag-pledge monthly, kareng kaya katamong scholar, you are most welcome king kaya katamo pong opisina. In behalf of our seminarians, catechists, and scholars, dakal pun dakala salamat king saopyo. Talakad tam. Pakamala na katamong alipan ng Ginoo, anting alipan alatang pangaintuliran, pero anting pakamalan, babyenangan kaya katamo. Yung Ginoo man tabi kaya kayongan. At kaya kawanti mo rin. Ito ko yung buntok yu para king bendisyon. Iting Eucharistia, maging metong yang pamikatagon, apepasikan king kasalpantayanan tamo, king panga atsu ning Ginoo. Mekad mayap ingatin tang oras, king kasalpantayanan tamo masusuri at masusubok kapamilatan ning kasakitan, ban manatiling sagiwa. Ding kaurasan antikareti, maging pamikatagon lasana ban lubos tamong ibili ing kaya katang tiwala, king lugod at ganaka ning kaya katamong Diyos. Tanggapan nyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daw umena ka, alipa ning Ginoo, puriyan ming Diyos king biyemo. Salamat kin Diyos.